anu kahuruan mah teh. Bang. Bensin amaran ya mah. Lah, mahannya tuh. Oh no. Berarti gas apa tekor. Tekor bensin. Bensin sok ilikan kira kayak ulah kesian-kesian ya. Yang kalau geus capek tuh tadi. Grup ae marana yo. Bos. Marana. Ulin biasa. Ulin. Pernaon dik? Ikan panggung keur isuk. Hah? Siapa? Tamak kasa. Motor mogok wae ku. Oh. Musi lain musi. Bensin aja tuh dia. Sorangan wae ku. Batu dulu. Bukan rumah anu teh. Oh, sebelah dia sudah tuh. Oh. Mau mungkin bosnya sana mah gede. Lain dah. Biasa kita rak ieu. Gede sana mah. Oh, ayah sana mah. Nah, itu motor teh. Ini siga kahuruan. Ah, bener mah kahuruan aing mah. Kahuruan aing pasti lah. Pasti. Motor bedan teh kieu ya. Ada tadi suara-suara. Lain mana nah? Apa dia? Dia kahuruan motor. Motor kahuruan. Ada tuh kunaon nih? Ah, motor kahuruan kumaha dinya teh? Di arahan peta motor kahuruan gitu. Motor mogok nah kahuruan. Di pak belduk gitu tuh, beluk gitu. Lain mana nanaonan aku? Kalau jadi Di kahuruan tadi teh. Pak menimpa bulu gitu. Jiji sana ada rentap bae ceng teteh motor kahuruan gitu. Nah kahuruan gua motor mogok. udah dempos Ada pak belduk gitu nih. Tah nu meleduk. Iya. Kahuruan aing kelas jibrak. Atuh mun ngomong. Mantak nanyakeun heula. Ya, karya ya. Iya nu kahuruan mah tah. Wajib. Aing mah geus balik aing mah